Se falteach go páirt níomh Iarla an seo a dúm tá Leitrim atartá a chun na Gaillimh glufa Liatroim faoi scór bliana chuig Chonnacht na bliana seo agus Mairt tá se báisteach tá se fluchan seo is stád níomh Iarla agus an dá éan a mó ar a bar. Tá muid a dús le fur na Gaillimh agus rá áú tá dinta go sin an clufa an éan a rú chun John Kearns coppla seaachtain chin límo Conile as sa spéisial tá sé sin gortaí agus an nimar síir ag Gaile Daniel Flaherty níl sé sin ar fáil mar James Egan a bhí ar panel sin na Gaillimh na bliana gaite tá sé sin sa gúil líon láchúil sin captína fórne as ní bhain le mór colm donnacha a bhí ar a ballan seo an nora. Líon lechúil sin Bernard Cohn agus Jack Folan ar na clíhan Lorna Parke Gaile Patrick Egan agus Sam O'Neill. Burtas go chunamara Cilín O'Corrin ar dá slát agus Fergal O'Shea as a garúa ag gibh dóag agus Lína Lontas at na Gaillimh Lína Lontas atán donseach ar fá Charlie Power as bor na Tráchtaire na Cárthach. Sean Birmingham mar Lontasach agus ag gibh cúdeag tá Jake Slattery. Mar sin fulam Leatroim agus is tóin scéil a smúg go fulam Leatroim an nachhfuil burt go na himnarí sínsir ní de tosún seo trúna cé go rániad ach in imró eile radig óbharvan tá sena gimmert a gibh a sé agus Brian Donoghue a gibh a trí go chun de Leatroim bim gocían agus Gavin Reynolds a gibh a hocht agus ibh a ní ach ní hosín Michael McKernan captína fórne agus fearrt a gibh gimmert stra le Leatroim an rád a sínsir ní hosin sesin tosin ibh a ní de Kyle McCran agus ní hosin fearle a ban sínsir Bergman Lulty ní hosin sesin a gibh a dóag tosin ibh a fiche Daniel McLaughlin agus Emmett Regan ar a clíhan eile a gibh it agus líon Lontas a Paul Moran a mar Lontas agus tí leis Daniel Busquet agus Jack Casey mar sin buile go chun de Leitrim Tom Virchin Tom Michael McKiernan agus Barry McNulty tá sé ar a barc a ní a tosú an trúna seo agus in timor mar derma ag fur na Gaillimh sin Daniel O'Flaherty a chamá nachhfuil ar fáil mar sin rint imnoí atá an rád a sínsir nachhfuil ar fáil gon dá ar an trúna ach sin martá agus mu fáil fi réid go ar na bhíon an seo is stád ní bhéarla. Or na bhí mar sin críochtaí agus réitear an trúna sin John Michael Martin sligach agus sin a bhaile fadóige agus mar tá sé fluch agus bhain chuí an láidir ach tá fág trom gomá leis an bháisteach atá caite le cúpla lá an seo an gáile agus an fág trom gomá gáile cínte rán an núidir beidir ach Leitrim a bhí gomá an bhíonn caite an míá Cárthach nó na bua faoi scór bliana nora agus an rá minúir cúpla bliana chin na fórne seo áiad a chéile níor mór an atrab agus bé sé a gira an bua áil an seo as baile agus mata an rion tá sé hallótíh na bh clé go tíh na bh deis an tíh seo mar sin béise a bhábhar na Gaillimh sa géad le seo John Michael Martin an de parke a fánacht agus na mitógaí an himnúí ar fád mar bheith sú leis ige a floch ach ní fucht behan ach tá sé floch agus tá rí sin well bé sí tut cúna go gáile sa géad le So begama kann ich stachen seo ach an léras fáte ag Patrick Egan go gáidir dús agus bé sellh Harbh tábhachtach sa Cluiche seo agus an dáir an ggéire chuine se le Sam O'Neill gur an Lontasach am sin na Sean Birmingham agus Brian Donoghue necleis láchúlaí Leitrim Birmingham gur chéad scór amsú go gáile bheith sí seomar húsma agus tá sí sin na Haran Sastan tá sí Haran Sastan cór ionintach ar fad ag Sean Birmingham as ácín agus scóir as chéadíireacht agus túsma ag fur na Gaillimh agus an lua le túsma ach a scóir te cup sin Conor Flood chéicimach tain se fada agus be sí dechan na cicin amach seo rotach sa léite go deasan sin ag Kyle McCran agus be Leitrim an anis i chéad an tíh agus Jack Casey fáil sef na léir go chéadúir Cran a ríist
agus Kevin Reynolds bhí sé na bliana se caite. Se Máirt Lenahan as cum an líomh múide. Gus ní bhéon deafar a chun Leitrim a gúin na Cluiche seo. Cáinisteach in mul a stún tamseach tuí bhaig Danny McLaughlin agus a léit go héasca ag Gaile. Agus fáte ag fearr lápáir Sam O'Neill Gaile gur an seileh bhganis. An lá chúlaí hín sin Kilréireann éana Donoghue. Agus sin Jack Folan. Steach go deis, steach fáil Charlie Power. A Spórt na Tráchtaire de Cárthach Power go deis. Cilín O'Curran, Cilín a Cusmínuair faointe agus fáil dinta ar fearr bhíal Breathnach mar sin kick síran seo. Go Gaile agus túsma ag fuair Dón Love áharta. Agus ceapan go Cilín O'Curran hógus an ceanse. Agus Cilín a bhí ar ós san riomh minúir a gine Leitrim. Agus a tháinig isteach a Leathcheannais John Kearns couple seaachtarachan. Ach, seo seans go fearr bhíal Breathnach an ceanse an bultige. Agus an ceanse ní míor yes agus ar fóríl. Chéadíocht mar sin curmú ag Gaile. Ach, be sé sásta go mar sé tús. Héis chánúmed agus ní chéad gur fáte cub. Nes chu flood fádan dúir deire, tuc sé fádan tam seo tuca. Chatón seastan a hainse. Agus é sin grúteach ní hain se fáidir blin cear cúpa sin. Ní féidir Mark Hogal ach kick sír bheits an. Agus inta go ag fearr Leitrim an sin an kick sír sin rútal. Agus an réitir cheapan a bogach an cín an liúid. Agus a fáin go dógeach duine cínte agus sinna Jack Foley. A bhreann Foley teas na páirce fecinn se Máirt Lenahan ach troch fast a sin go caithfh Lenahan chun siar sin gan sin fic suas. Agus dinta go ag Lenahan an tam sin mar bhí sé faoi bhrú ag Patrick Egan. Agus Reynolds inis. Kick pass níos an tam sin. Agus seo iireachtáis ag Leitrim. Jamie McGreal. McGreal isteach fad le Ben Guckin. A Lewis a bhí Leitrim cúpa second nachin. Lewis sin mí. Agus Jamie McGreal. Curtú Bearna. McLaughlin. McLaughlin an cín. Gamór an roig a hol sasta. Count an cáil tuige. Agus bhí ceachmach an seileh leis a Gaile agus tágus be seanta Gaile scoil ar bhronsaí. Tá go deas go Matthew Thompson. Thompson fearr le Spórt na Tráchtaire de Cárthach. Lewis again, beidir cúpla cos céim tóciige. Iar deas, steas a spás. Chosin zintan sin ag Leitrim. Agus an lá chúla agus í fáte leis an seo Gavin Reynolds. Reynolds, sciúpin, cáinte go deas. Dúnta go bhá sin, Daniel Busquet. Brennan seach an cín, a dís an pass nach ní seach leis deas na lábha. Agus Ben Guckin gur an síos a dhéir a caiiseach an síos a Peile Gartan tam sin. Agus tag an Gavin Reynolds isteach agus glanann se sus an méid sin. Agus riail bun tuistin seo ag Leitrim. Tuair se faoi dearach a fluchatá se an seo. Se an lán tosach Paul Moore ní chéadúir chunig muid isin. Cáinte preba sí sin amach agus Radach Overvan. Roundly give it a sé ach fecinn go check mar lán tosach. Agus fearr atá ar final sínsir Leitrim. Se James Egan. James bí check bhuiach Cilín O'Curran an ceanse má sean aní chuine ste. Sin ceantas ag James Egan, léite go maig O'Curran. O'Curran sciúpaí agus láidir. Dinta go deas agus spás chrothú. Cuirtú imnúir tíiste. Ceansin bhfuil kick a grúteige, níos a réitir, preban sí sin machchas lábha fearr na Gaillimh. Beidh buich O'Curran in eisiau ríiste. Cilín cuirtú cuioinú a scór, a blocáil tuig agus Máirt Lenahan duna go má. Lenahan faoi bhrú, réitir rá nuach a brú, agus kick sír. Agus tá fork trom chomá, le fearr go na lads óga seo. A cha blocáil má dentan sin ag Máirt Lenahan tam sin. Se Colin McCran, leis an gúil bod it. Go mé na scóir na deachar amsú sa glufa seo. Is get tugann se seans ní dóm go bin an ná bhí sé gur a chuir se lábh Brian Donoghue ach taibre semach ó. Donoghue faoi bhrú Gaile brú suas é Leitrim. Ach tá go deas compórteach ag Ryan Cunningham an tam sin. Siar Conor Flood. Floodnis. Agus é sin tuairt pass Cluiche. Spás sa lára cub mata sin annach na isteach. Leabhar grúti leis agus kick sleasa bheits an Gaile. Agus tá sé deachar éalúmach. Is na cinealacha seo, mar tá sé deachar an seileh a bhoga.
Clean O'Curry, Brendan Shantisha and Fork. Leitrim Bernard Cohn is Corfinne. Agus Bindalon Himpeler Telling the Huskies a Cohn. Patrick Egan, Farrell is Corfinne. Agus in Sufair. Ron Cogger, Conscian late, it's into Gadas and Thompson, like Jamie McGree, and his chance to Liatroim, Orchan Keane, Tansha shot down, Jeff Mine Low, Chev the Peile, Stachat Zone, Lina Lawn Tussach and Tomshot. Agus Sean Lawn Tussach, Paul Moran free through, Cousins Wad, the fair in the Gaillimh, Aina Donoghue. It east into Gamage. And Yumaka Brood to the Rator. Agus fair killer Aaron. He hate jobbed into get. Paul Moran. Can't down chap, but she should get asked my bin she mach a Christ, Kush the Bro get. Taka should have a Creen. Lawmar shot, Angus Ashen Lates so sick. Liatroim Lodge, Brian Cogger. Staff a Luke O'Connornish. Fair. Ball Chlor. Conscian Schnellin Chess Lova. Fergal O'Shea, Fair the Cameron Rui. Fergal to the Gama. And Zach Shev the Peile Chonnacht clear shot. Powerish. Power will teach it. And Thompson Ryan Cunningham. Power. So one mod to take a good about it. Connor Flood. Even Conscianesca. If root on cool about it. Agus Birmingham into the Gama. I didn't let Flood and Conscian. Hurson out here for you. As he fought Tig Reynolds in the on the parquet. Brandon Reynolds on Keane. Fekisha Luke O'Connor. A Ganzi for Dona Gaillimh. Agus Kasha Marshall Hull Shear. Gokien. Schlaunu. Ach, dann take das again. There's a down biscuit. Harry lead the Shaska Kuig. Gerald Temple lead the Cárthach Kuig. Gerald Himpler Sam O'Neill. Did the Gamage. Ach, Irocht. Well, Kepping Gunyak and Conscian Moo. Agus Nivens throw it. Holmat Donocha. Captain of Fornia. You're Dasig but Donocha. Stacha. Lava Matthew Thompson. Thompson-ish. Gerald Lewis suicides. Christ, him oinish a Sacrushis. Agus Mark Lennon Tamar Scuba Dorn Tivella. Agus Bert goes every a Leatroim. As Queen Gul Gaillimh le Cor na Gaoiche Nícha anloaded Tashawn. After Spórt and Tivella and Fork making to that. Slash game Dasig Jack Folan and Spórt Rohain. Tishte to Jake Slattery. Edimula Stewart, Slattery, Haran Sasson, Shin scored Dasig, Jake Slattery, K. Deirocht, Egg Slattery, Haran Sasson, the Hakrohia, Egg Jack Folan, Slash came all in. Agus Slattery is doing Vorva Kale, couldn't Conscian Harrison Sasson. Organization Ninumed, Bendach Ninumed. Ochuni for Gaillimh, can he Eircht Fos, Cramoon who scored to Leatroim. Lenahan. Mach Father Chilla, Kyle McCran. Chadish Brandon McCran Chagin, because my all go to Bert Scuba to Leatroim. He more in Rowa Cup. Achot Saston Gashir. Fotig Jamie McGreel. Pass Lavish Dach Father le Jack Foley. Chadish Lagir to Shabas Lavigas and Todd Darg Leatroim Commercial Dasha. Come on, Gerald Tishte, Conscian Isar, Ogazula Mark Roots it. Rater on nach Wilgusha Tishte, and in a Cárthach Kuig, well, I can't rush in because Colin Jack Casey, I guess, Bezmach Casey Isar, Liatroim Nimmertach, he fought and tried Luke O'Connor Gaile, Luke Breathnach and Keane. Pass that's a spot like Luke, Shin Condas. Should have Charlie Power to Slattery. Colleen fought to get, or Kadisha Slattery, Connacht, Gittog, Connacht, Dasog, Shin score all line, Jake Slattery. First I can't these two skills at Dasko able to do. I think Conscian the Waddies took it. Agus Slattery could guide it see Chonnacht and Keane. Shin Leatroim. Máirt Shellavakub. Attack the Akub Gadisha. Ain Scramshire Flood Macalona Park Keshin Late and Thompson Emmett Regan. Sheer Hines Regan. Agus Ashra Fadala Daniel McLaughlin. Chris the button love shall be the Leatroim Gadisha. Nina Gaillimh and Shellav a Wugga Sosh Guppy. Agus a fought to Asha Gaillimh. Agus Fergal O'Shea. Fergal Free Roo. Fergal to the Gama Cossashire. Traban Chaliers Firo. Acharator Ogga Tarn Sheer Love. Agus Yapan Gully Cartig Rater and Thompson. Gaillimh on Uskilte. I can chip Bernard Cohn and give it a Kuig and shot. Will to the Tivlina Marshall Tagalor Spórt up.
agus sin ná a chrocha siad an dara chuúlín sin go Jake Slattery. And for Jack Folan and Connach. Killian O'Corrin. So we're con glass. Into one. Stach Fadala. Sean Birmingham. That's all keen. Birmingham. For Shakulin Dasties. Tushkach and Conchin. Mishnul. Agus and Conchin and Vishnul. Agus will she crane Neil. Well, Yapma. Let's bug of the Bear Cooley and the Gamashi crane. Nach Niroshi. Stoy in the first Shankion. She had tilted it. Get to it free. Russian Nord 3. Can in score for us. Leatroim. Flodral Fada, Detta Gahal in chin, Radek Oberon. Gavin Conchin go Skippy. Agus took him off Fisher mar lawn Tussach. Niacha in Shell of a Stach again. Agus to him in red. To Hisha Gimmer to Strat and Rod the Sheenshire. Cash of Bays in his Lorney. Frole, Leitrim score, I'm shoot. The Hain Hukushi, Spin to Kashas, and then Sisha, McGuckin could Leroy's Stas's boss. Detta Gamanching, Jamie McGreenish and kicks here Rutal. Agus Yapping to me. Shanson Shag Leitrim and Head score am shoot. Agus Jamie McGrail did a Gaman Thompson. And Sean Lontus of Paul Moran. Focusing Kioncha. Fiona agus Imulus to it. He kicks here. Ace control the Shamar Tasha Floch. Kioncha bull to go hard they get. Will she crane? Ni Tashi Aaron Saston. Score Das agus Sucker Session she said. Head score for Leitrim. Agus Paul Moran. Leis schooling sin, with John Ordy, a chéis Chonnacht dé bishit sástig ma. Dan way Leitrim to tire nu áireach. Run the Sheenshire again did a seachtaine. Agus a réitir rá, kick macha, go Felds and Timmers and kicks here James Egan. Agus kun sé stach fada le lava. Comedy Club Sam O'Neill. Sam Fart agus Jack Folan sur as Commonly Seamus, Stach Fadle, Fairless Car in the Guides with Charlie Power. The session to gear a score, I'm sure O'Hain. When Conchin, Aaron Sasta, Neil Conchin and Mir Clay. Agus a 4 Charlie Power. 3 rough person could move Gaillimh. Nach 3 score, come Agus Connor Flood, Rolfada, James Egan Kirchtamach, Reitera, Felds into. Agus Simon go James Egan Tittamach with the kick in the action. Radek like Lily or Darling just as boss. We should ash at your foot. I was a Hunshamach, Selina Latusach, Wadney Sorgadisha. Radek did the Gama and get past Lova. Stach Fadele, Jack Casey. Casey, Amaget. A block on into Tintin Jack Folan. Agus Achos in Tintin Jack Folan Chin as he fought Sig Luke O'Connor. Agus in Yumuka Amabeja Toki Casey and Thompson. Agus in Shelevadash Gaillimh. Agus Fergal O'Shea here in the Lahain. Kieran Shell of Chunyal. Agus Tastahin Shet. Fadle Captain the Fornia Cullum at Dunacha. Steve Van Lettimore. Cullum. Felds into Cullum. Top. Agus Ogisha second. Captain Shakaklor. Top. Egan. Ashley Rods. Cullum, Brennan Shach and Keane. Agus feckin' Jack Folan. Folan came a good shot. Shaffer to Don Charlie Power. Agus feckin' chip Mo Nis Didi Gaillimh. Could have stached the years Wadney Skippy. Agus basic growing just a couple of chances in Nesh. Galore Kush came in Toki Charlie Power. Achos in Sinton Chin. Eg Ryan Cunningham for Yedig Leitrim. Agus Leitrim and Gerald Lewis Chonnacht. No Yifin Chelv. Gahor's Gavin Reynolds. Reynolds. Eg Lenahin. Lenahin's lucky after the Gahal Lenahin. The Gahal in Fairney Mudde. Agus in Custom Dorsen Nesh for Sig Doyle. McLaughlin. Shin Khan. Tapa Sheikh to the Gahal again. Aina Dunhu. Agus Yumuka Brew. Eg Lon Tussach Leitrim Paul Moore and Thompson. Agus kicks here ele. Agus in teeth shot Bernard Cohn. Gaillimh. Can in score a couple of Numadaku. And we should Patrick Egan. Spórt Steve Elmer Raleigh Gaillimh Gimmert. Oscailte and Dá Chlíhan. Agus sin líor das Papa sí sugar Birmingham man an chuiste. Agus Neil agus Bullen Chamach. Intro an Chorn Thompson.
agus ní sam mu Liatroim sin skillile sean try get gúil bode chuna flood Cluiche anna mí fad ag flood gotí seo agus go leor go grúte le féilte ag Leitrim fad an nuair se ríist Darn cur leg by Ross and shot and Ross and grúte go ag Jack Foley fi bhrú kicks here tá kicks here grúte Jack Foley se go Hús an Ross chu sé síos chrumseach rím agus do yns tú sin go minic kifa tún kicks here agus sin tilte agus tóge Leitrim go hama tá sé gimmer gunn na gaiche mar sin ní dong mé se dá díach má vín siad cúpla scórta hir le hama Bei sé gur cúpla scóir le chu chlár an scór opin sin grúte ach kick slas vis an ben go cin kick hall chan fell go cin fannacht ka mór an ráige stas a gáin Jack Casey leige Can don Chirach gur rada capsú taban sí still James Egan tiach agus James Egan cúban na gailh tiach mar rí rada overvan hí sé tíocht chlána se agus beidir bí an difriocht agus a hinstechan sin tá se don Chirach Fartin sig Samuel Gailach nach an sí fólan tíhile go farc fólan gimmer go skipuí compórteach a Leatroim stach fada le Sam O'Neill O'Neill a cuiinú the postí an cean se mór mílteach tá sé ó lína ceach cuaig gúil sin haar an sas O'Neill yes íirechtá ag fearníomh sémas ach níor sí crín agus fecim banisteoirí Leitrim Benny go cin a láirt le rid go na tosia tá neart se le bholisteach an a cupnúma ach níte gamsin na scónaí lá na pacha áide go hálinn sin ag Sam O'Neill a Mark Rutal Gary bholisteach a scupís féidir leis ach Leitrim a bogus sír Ceantin Joe Birmingham sé chéad scór gáile Corinne Nash ag fólan ach brana Corinne ríist Clína gur costeach le deach an tamar fád spás crothí go héile dummy bug an Canchin an áard be sí seo don Cheireacht a Birmingham ste tá Donahue ste tabba sí cúlbar tiach áha ag gúlbar a Conor Flood mar bhín Canchin don Cheireach agus í praba sí fáte aisig Gavin Reynolds fi bhrú nimmo go brú ag Jake Slattery generator Canchin sú snéir gur rada camsú cosan swádinta Fear na Gaillimh Sam O'Neill nish Patrick Egan Curtu cúna beidir gur casa le dasog chosan senta Leitrim an seo ní siad gur nish kicks ar géile má fada Matthew Thompson Corinne agus a fada Bernard Cohn tá Cohn le Shane Corinne Cillian Tíbhile le cúis de bróige Fátan tam seag Jack Fólan ó kicks ar grúte get ní generator gramút an sin ag Brian Donahue agus Leitrim a brú Gaillimh agus a Ashines Cillian ná tá bhí se a lína cearcúig sé lína seaca chuig siar fada James Egan ag Cohn Gaillimh beidir cuairtú Lewis an sí seo ha mé duile Egan eile Patrick an dam seo se an fear beidir thuach Lewis an Jack Fólan tugin jam passeach Fergal O'Shea Gaillimh le sellh ní se ghil a bhád an cín agus se a Luke O'Connor spás oscús go Luke fecinn se trí Ganzi buí Bernard Cohn fannacht le oscailteháin an bhearna sin oscailt kick pass denta go láha man sin ag fear na Gaillimh sin Jake Slattery agus sin scór fórne ar fad ní sam cecha fad a bhí sé acab i séimh na Peile Leatroim staach Egan agus isteach ag Slattery agus sin scór ionintach bhí siad faideach agus bhí siad muíach faoire a Jake Slattery agus an dara cúlín síú cúlín a divan fáte Slattery go dtí seo agus dtíine sam cimime pass a bhí acab an cean déarnach cean geartóí ag Flood beidir gunneach sí istid tá sé gunní istid tam sin ag Kyle McCran Lenahan
Jack Foley-ish, spás aige. Tíomh leis. Tá fear an gceansaí buí sin Jamie McGrail. Jamie rún kicks here go chéad go Leitrim. Ach an bhearna sin méadí mach go tí chuúní ríist. De a gáin sleiscéim deasig Ben Guckian. Ben fós agimach leis. Ben go háling. Bá se sin na scór ítach ag Ben Guckian. Bhfuil ceann sin ag tá sí sin. Harad Tastal sin scór le Ben Guckian. Rinne se spás go hen go háling faoi ró. Agus dúsa se Gavin Reynolds chamá rinne ruth réinar das. Ach Guckian. Harad Tastal. An scór a fad. Agus sin scór bhí Tastal go dóte ó Leitrim. Agus tá mar rolla bhí meisiad sásta leis an bhearna se go rá chúlín. Slash him deasig Patrick Egan. Egan pass lábhisteach. So only antasach fátir aige seo Sam O'Neill. Sam O'Neill gohíisiil. Sam O'Neill Haran Sastan fiire. Bhfuil se maidide Sastan agus a posta. Agus Sam a méadún bhearna sin. Go tí chuúní ríist agus héidir beidir na scór ní techt. An dóthaíomh. Agus flood. Tug se chud am an tam seo. Chud sé gearna deach ní dongar se sin na geisteige. Mach dro Gavin Reynolds. Agus Guckian. Did go má an tam sin ag raidig overrun. Agus ís Mark Root aige. So mai ceapim min réitir fáil beidir fostachas. Leis na marcaní. Héis na marcaní ar fad. Dáirin. Chris stop leis an kicks here. Mar sin beidir bheith am Cárta. Ceann sin. Tapa sí sin. Agus nimmo teanna leis an ceann sin. Agus ní rá. Seansa Kyle McCran ceann sin chuneiste. Agus well, 12 sef na Peilecha éasca sin. Déta bheith hís leis. Agus Luke O'Connor a gasú shelf chafadla Jack Folan. Folan, Ciarán Corrine. Cuileor shelf fáta Cillian Tamsha. Spásna siige. An seach an cíach fecinn se go leorgan an gansachaí. Sin ag Leitrim agus fandan se. Lechú láir, Cogger. Folan tíbheile. Folan agus Cón a cúigi shot comport a léir gaile. Agus a Verts Law Park a gimar gomach ama. Siad a ceanna cup. Sinna Sam O'Neill an ceann sin. Haran Sastan scór ítach ag Sam O'Neill. Chá chúdaí neige tíiste an núma doháin. Agus bhín ceann eile beidir tar frí chúlach an ceann sin. Ard agus Egan agus O'Neill. Agus tá gaiidir is a gaibrú. Hímpel le góras cosanta Leitrim. Agus it's sása turfí na scórnaí. Agus in chéidir sa Cluiche seo chead a chuúil idir na fórne. Cluiche Liatroim a gúige Chonnacht don ói. Agus tá se níhangad se fluchan seo, tá se dorachan seo. Agus well, caint le lopáil seo na Gaillimh bhí siad a cuinú sér Cluiche bhí an nora ús muo. Agus scónaí Harvey síl ná sin áta bhar muo an ceanna star gáileach siod. Fuair an omlan difriúd. Leitrim cháil gonne bhío a gamar dúirs chumá a bliana se caite. Lena hin. Geir Mark sin chuir steach fad is lán tosach. Páil Mórnach ní eilis an ceann sin fixúsa agus í dinta go deasig Luke O'Connor. Fear bad a chun na Gaillimh. Chun na club níos láidir a faois faoi láthir. Agus Gaillimh a chur stop beidir leis na seansaí bhí Leitrim. Agus James Egan, spráir cholamach agus cholach an céin. Casan Egan siar. Tá go deas go sin, spás chorthú. Se an Egan eile Patrick. Patrick léit go deas. Sin líor dális deas a spás ag Sean Birmingham. Birmingham tuige má, agus ceapan go bíon chéad beidir tangwal, agus I chéad gramú in Brian Dunaway seachas an ceann Daniel Busquet. Agus kicks here. Agus san áitire an bhearna sin leidig go rá chúlín. Seansa tre gaile chuil chúg chúlín chun céin agus Sean Birmingham. Leis an cé kicks here, leis an gitóg a chud Haran Sastan gaile. Ceann sin casa a chlé agus a bhád ar chlé. Agus bhí said an Ilinn seo in second bhúil se nach sír an taistal. Mar sin sécín chun mú a gaile agus cé gúil siad chead a chuúlín chun cín ar chlán scór. Seansnaí imi mú. Machan seo. Tá go máid Cón. Se lábhar sé ceann sin. Thompson slucky suas. Agus Gavin Reynolds ará go cois céimna tócaí. Níl a réitir.
agus a fátain seo Cilín O'Corrin. Cilín O'Cortú Cúna, Ifanse ó Patrick Eganna. Yn doffiach na himnúirí lá Páirc Gimmer go Gaile. Egan for O'Neill Ceann. Tá Egan a cuiinú ar Ceann. Úlan Ceann sin a taiste lá tá Jimmy ar yes agus a fóríl. Agus well bhí sé géireann rud cinna rinne Sam O'Neill dhéanana. Agus Gaillimh é Gannas sa Cluiche seo. Agus deacrachtaí ag Leitrim éalú. Agus Leitrim fósail fada, Cluiche an fada. Hala cúpla númad Gaile slug a suas na seansnaí sin in Lá Páirce. Tu go flood fada ríist. Íon ceann cha fada sin, Jack Foley géireann Ross na Rutal. Os cin Jake Slattery. Céigeú Slattery an Rossa, fáil intige. Treisteach a bhróg, sír éasca go má. Ag John go Máirt an tamsin hurts. Agus Shear Hainchid. Ryan Cunningham. Lán Chooley. Clúnín, Brian Donoghue. Agus Leitrim fósail trasna. Mar níl an líróid sin. Líor fada gaib níl se an rób, mar iad a custnar sa bhneis. Agus is fáil duine cíns beidir bogan seo. Se an beidir íon contact sin. Nes pas tas lábha, ach an íst. Níl seach crain sin. Fáte Brian Donoghue, a cáilteige. Agus seansa sé Cilín O'Corrin chuir a bhionsaí. Cá se fáil le cúna. In hinder tíiste Gaile. Egan. Cúpla cos céim tó ag Patrick Egan tamsin. Tugann sin pas fáil le Sam O'Neill. Chá chúdaín fáteigh Sam. Agus cé go Gaile cuineáil sé na Peile ar nús Leitrim, tá Gaile cuineáil sé na Peile. Idir lína cearc cúig, lína seaca cúig Leitrim. Is cuairtú bog a tíiste. Bogad asan sin ag Patrick Egan a hain. Pabantí machsach a lábha, fós a gimocht. Ceir casad a dasog sin cúpla cos céim tóci ag níons a réiteir a fós a gimocht se sin na scór ítach ar fad testing cúnaway agus gramú máid antan sin an tamsin ag Daniel McLaughlin. Ceamis gur cúpla cos céim a nniumach a tóci ag fear na Gaillimh a réiteir nach roch íst Leitrim tutmób se na Peile Roesca agus mí á Cartan sin a Matthew Thompson. Agus Leitrim is socu síos onna dí teisteach. Agus ifide 80 táin Jake Tobin. Agus ifide fiche Daniel McLaughlin. Agus cuine Leitrim a gimmer gan an bhirt tosach sínseirt a cup sinna Michael McKiernan captain na fórne agus Barry McNulty. Tá siad an bhirt a bun seo. Ach mastú mé siad a taistil go nó áireach ag déanna seata. Feice mar linn, sin Jake Tobin a diaach isteach a sé sásta chéad íireachtáil. Mark Lenehan, bhtáil an Leitrim is scór bhna leáil, rih le hama. Faoi bhrúd anta go máin tamsin Jake Slattery, cosan sváid anta ge. Donoghue. Cohn. Bindle an sin fóset. Luke O'Connor. Agus éana Donoghue lán chúlín na Gaillimh. Nes fáteigh Sam O'Neill. Sam a brenach an cín. Spásaige, sus fad na tíomhlín an seo. Slánlín na bhirt gan na himnúirí agus kick strasavés an. Agus mí ar Charlie Power. Ach cosan sváid ag Ryan Cunningham. Agus Jake Tobin. Gan na mittugaí. Cé go se fluchan seo. Agus ben númad am mar sin a gám chuúta gortaíon. Will Leitrim an scór bhil am siú beidir sciile sin sta Gailin seo. Má fáte leis a Gaile. Agus í fáteigh Charlie Power. Charlie an pas lábha a chosan tintin sin. An tam sin ceapim go Ryan Cunningham bhí an. An tá deir. Dis seantaigh Leitrim ghil an runsaí. Daniel Busquet. A rís bananseach an cín is fecinn se Luke O'Connor. Mar an scúba donús costúir sa leis. Mar sin caithfidh Leitrim ghil siad a lábha. Tá réiteir nach kicks here. Agus a féidir gon réiteir se scuile go leor leis an cnéalach agus beidir go binan rud ceart le duna. Agus Fergal O'Shea, cuineáil sibh na Peile, siar fadle. Cogger tá burtain seo. Ag Andy Maroon na Gaillimh. Luke O'Connor, tíomh leis. Tá Bernard Cohn. Úsad an se fear chur finne. Cohn. Pas lábhisteach. Fad leis lán tosach. Bhfuil scór an seag Birmingham. Lá géireacht. Steach a lábh O'Connor flood. Agus má bhí mar cé go Gaillimh chead a chuiríoch an cín.
go leor seansna acu agus mata Leitrim ná se líir se bhga scipaí. Níl an costar sam leis an. Ceann sin íseal dó Jack Casey a troch fast chun iad tála mar sin. Agus a chafloch pucí sus go deas a game at Regan. Regan fátin se Casey. Casey Gerald tíiste cholam Donnacha. Donnacha duna go má chuneal tímo. Casey sleann in na himnoirí agus a sin léite géine Donnahu. Agus sin é leham a siústein bid na fótan dáirin. So as go má ceapin go isteach. Isteach an bháisteach mar se Harbh flochan seo a dúam ach Gaillimh well neart chancení acu agus neart scóní acu go dtí se 6 cín ar fad ach 7 cín 8 cín chu mú acu Leitrim leis an rá scóir sin na fuairsiad an Ben Guccian agus Paul Moore na fágaidir sin go chead a chúirín idir na fórin le hama a Cluiche Leathcheannais chuig go Connacht Gaillimh ná de 6 Leitrim ná de 2. Láthúlaí Leitrim Bermig chéad scór amsú go Gaillimh bheith sí seomar húsma agus tá sí sin na Haran Sastan tá sí Haran Sastan cór ionintach ar fad fólann sin le spás go héin tíiste tá Jake Slattery ar imime stúa Slattery Haran Sastan sin scór deasig Jake Slattery céad éireacht ag Slattery Haran sin a Charlie Power Slattery cúlín fósaige ar dtí se Slattery cána sé gitóg cána sé dasog sin scórálainn ag Jake Steach fada le Jack Casey amige a blochalínta tintin sin ag Jack Folan agus chosin tintin Jack Folan sin kick pass tintin go má lábhamán sin ag fear na Gaillimh sin Jake Slattery agus sin scór fórne ar fad níl sam cecha fad a bhí sé acab i séimh na Peile Lucien Ben fósa gimach leis Ben go hálainn bheith se sin na scór ionintach ag Ben Guccian bhfuil ceann sin ag tá sí sin Haran Sastan sin scór le ag Ben Guccian í gin pass lábhisteach so only ontas a fatir as go seo Sam O'Neill go híisiil Sam O'Neill Haran Sastan fiade which are my disaster as a post. Agus a verts lá park gimach goachama. Should I ceanna cup? Should I Sam O'Neill and ceann sin Haran Sastan score ionintach ag Sam O'Neill.
Se mar sin fáilte leis go dtíon dáirde idir Leatroim agus Gaillimh agus an bháiste fósa titmin seo go trom a dúim agus níic mé an áú go dtí seo chéad a chuúdaí idir fóine agus bé Leatroim gimar leis an gí sa dáirde seo agus mai lo beidir tús má bhecúb agus kick up a scór de go máin sin ag Matthew Thompson agus an déir in na Gaillimh agus fiapan go Bernard Cohn tá hééis fach ágáil agus bhí bindal an hímpel tan na hoscaide Bernard Cohn mar sin beidir gon hamstringú tan na hoscaide de check cé hééis héisteach ach Gaillimh an sín seo agus mac lá park Patrick Egan agus tá Jack Folan leis Shane Folan de go má down sa bag dasig Folan ach caiiseáil siar fergal O'Shea O'Shea compúteach le leor an tamar fad agus Gaillimh agus séfir 90 Michael Mangan as McCullen ta takisteach so every 90 Michael Mohan as McCullen takisteach and that's Bernard Cohn as Corfin so that Cillian O'Currin Cillian O'Currin chef na Peile Thompson agus anchas leis géad le Gaillimh gáil nún san áil sasna lína cearcúg sin agus an sinna fánacht le seans agus a hóg na seans ní Sam O'Neill sa géad leis sin agus Jack Folan na hain tá Jack faoi bhrú tá leis na passion chuníiste tá agus tíon difra gáile agus reis go fada le se lína lántasach agus ná chuúil colm atanacha colm go Folan gear Holchan Cínta de go máige casa Folan go má Holchan Cíine an del faoi Gaillimh casa siar ríist agus tá Leatroim compórteach ach tá na seansní agus a scórnaí ag Gaillimh go dtí seo Egan na casa faoi bhrú Thompson ag Jack Casey Steach le stúil gur an lán tosach amisiú na Birmingham faoi bhrú rial na buntas de fáte Birmingham agus tóca Gaillimh kick séir sin agus ís Gaillimh anáidech for an dún le fáta agus fáid a tastarób an seo maiall an gí bhfuil na cnéalacha trúna agus freisin le bhéirteach má an dá chasantar sam leis atá Leatroim seo kick séir an tam seo kick na séir chumú ar Gaillimh sa géad le Dín sé éascan na kick na séir sin a hógáil trúna agus ceann eile imi mú agus an tam seo clé mar sin ní gén chun mú a Gaillimh sé cín fáte go bhán sin fós fáte ceir a chuúrín Flood tu sé fáta mar ús sé géad le fe cór na Gluiche a gaibrú tan go mácab nes Leatroim Gear a Holchan Cín Radek Oberman Stas a gáinne léite colmat an a chuslálinn se agus fear Leatroim an síos a líirte kick séir bheits an agus an slúta ballí isteach an tíbhile an farc gur an fasca áil an seo dúim Tuige just cecha decatá na cnéalacha seo fer an Tim mar sin seir Seansan seo an ceann sin builte agus sin scór das agus scór ála an siú scór agus an ceann sin fáte ag Jamie McGrail Ní sé cúpla untí más a géad le sin scór álainn agus bhí an ar bhúil sin ceann go sé Amy Harrison Saston agus tús má sa dáir le seo ag Leatroim agus sin agus díreach bhí tastamh sin an bhar na leide go trí faointe Folan áhá an chumpórteach an ceann sin cáil tuige Powernis Charlie leor cáil tuige agus sleanann sé síos tálacht an máige Cillian O'Currin a Cillian láidir Cillian faoi bhrú dámanta agus a réitear ráit neachtaráid agus an líor fáte leis ag Leatroim níos tá seanta bhna bhronsaí agus locht takeíocht a Leatroim tar takeíocht op Enta go máige éana donú lámháin tá sé láidir agus fanse in cheannas ar Paul Moore an Thompson agus feáildanta bhí seantain sin ag Leatroim chola bhronsaí fergal O'Shea is fearna Karen Rui
A bhean seach an cín fecinn se fear Spórt na trá tíre seach fergal. Neachtar ai. Ó Corín, Sasna ag Egan. A bhean na Egan tíbhile tá spás ag fear na Gaillimh. Tá Luke O'Connor. Gaillimh bes gur scór am siú. A chuig go múnaí sin. A bhain tes lads ó Leatroim. Agus lads lá park a Gaillimh. Siad tá Craobh na 5 agus ísio siad Sam O'Neill. Sam O'Neill pass lábh das. Shantan seir chúla Gaillimh maiban siad garta. Beidir go meach úl sábhal aonta dinta sin ag Conor Flood. Beidir go bleibh sí amach. Post maid tasta bulta Charlie Power. Cool bode hééis sábhal íana Charlie Power sin maid tasta bhla agus tan fell eisi chun Leatroim. Tá non scór am siú seo bheith se Oldmór agus Casamór sa Cluiche. Agus bhil Gramú agus Bédi meach fear na Gaillimh Matthew Thompson diblo de chop. Man cheapan a réitear gan Jóna sin in éon turas. Nach John Martin féil go má agus tuigann sin na caníalach agus tí seo mar sin. Béad an bheicem cárta dubh. Agus ní dún go bheicem cárta. Agus tíochtta sé cantle. Ibrón na Gaillimh. Nach an táid air le Gaillimh tam sin. Mar sin, leanmú in Máirt. Mí ar Gaillimh go leor Belling, maid tasta bulte. Agus hawlog, tá neidech le ceachta gan na fórne se cool am siú. Sa caníalach se bheith se deaca. Siod ben gocin. An ceann sin yeis agus a fóríl. An gocin for se cúlín das sa géile. James Egan is chud gear. Sam O'Neill. Agus tá se fáil dorachan seo. Bhíonn na buntais de fáte go O'Connor. Spás aige. Steach Joe Power. Power agus an níor sleánaí an chud lábh, sleánainn se hain. Frahannis amach Leatroim an scór am siú. Gomach momentum a cup. Tá Jake Tobin under the young staff sa géile. Jack Foley. Siad na lábh go dasan sin ag Glennahan. Gerrit. Níor chuirteach tá Bert as Gaillimh sin dinta go mag lántáach móran. Dinta anháil gachtas a slucí suas ag Bert as Gaillimh. Which a héis kick sí ruta tá de réitear well sin an immertin sin ag fair lántas a Leatroim a Paul Moore man ní cheach meach an líir sin grúte go bhí Bert as Gaillimh éana Donoghue agus Brian Cogger sa molachair. Ach an réitear rá go chuir sé nimach go brúir. Agus bé seantain se Leatroim is an bhearna sin leidí a leidú go ráchúlín. Agus tá chuí sin seolta Leatroim sa dáirle. Ní te an láidir. Se scór mór an seo. Go háir is Gaillimh chéad chic síir sin ag Sean Berman chur mú. Agus tá go Paul Moore na seo. Cumann Sean O'Heslán sin. Béal na móra. Agus ní bhíonn sé éascaríomh cic síir thógáil hééis bheith gortaí. Tá se an ceann se thógáil sé gitóg agus sí sin seolta agus tá sí sin thar an Sasnan. Mar sin an bhearna se leidí ríis go ráchúlín. Agus tá Leatroim go bit wadí sár sa dáirle. Nes James Egan chuis a gear. Leatroim Bruce Suas. Ach, drón na firmór lá parke. Sam O'Neill giving ceann sin chuneiste. Ach, sleánainn sí. Agus loch leanta Leatroim up. Well chonig sé Leatroim tíochtta leis an noras ag se gunne bhío. Agus bris sé Craobh faoiére. Agus befrála a búáil an seo a dúam. Lenihan. Passní lábh an úntanáil ag Leatroim an seo. Agus Jack Foley. Tún lábh seola, Foley gearil hímpla Cillian O'Corrin, tá Cillian láidir. Ramú den tig O'Corrin, nis Gaillimh gear chur a bhrinsaí. Ashtú silbh má gútin sin Cillian O'Corrin, fortin seo Patrick Egan. Egan faoi bhrús, lucky sos ag Daniel Busquet. Daniel Cabrú, réitear rágur se féralte. Ceann sin, machchat drón tíb líad seo, fearbh Cullen. Tá Leatroim ríist, balla cosanta sin. Agus it sásta sí siar agus fanatla sibh Jonesy. Agus tá sé hééis ráchúlín amsú sa dáirle gan éon scór fós a Gaillimh. Agus béidir nebbeach scórbháin go háine sa dáirle se le héanana cruisí. Siad O'Connor, de go háling ag sleiscéim das. Bert pultaige, cuiinú ar scór.
Tá sé cuioinú ar turfaí ach an ceann sin gar. Agus in dhearad eiste chun dé Leatroim flood a chur amach an seo. Ceann dáin sé preban sí sin ó Glún Jake Tobin. Agus beidir go Gaillimh seach réitún lántas a Birmingham. Réitar rá kicksír agus kicksír bheits an, í dóm go kicéad bheits an. A bhí Conor flood beidir tá bhíoh an seans in eis ríist. Mar dachar a bheith riocht a drón féils na canéalacha seo agus í chuineál. A cínta kicksír. Agus Cillian O'Curry hogus in ceanse. Agus Sean Birmingham tá sin gortaí. Agus fear Leitrim ach má ceapan go Brian Donoghue. Agus Cluiche teach go verticub. Seo scóir tá tastal O'Reilly. Agus féidir se seo ach go trí cín ríist. Agus verticub sínta fós. Gan éon scór fáte Gaillimh fós a dar leis éis dinúmed. Réitar olasteach a cain leis an darmúir cúl. Fear Leitrim hús ar a Leaghlún, hús ar a Rugaide. Fear na Gaillimh in na hasa. An physio Gaillimh. An Regan. Sé a fágáil páirt na himra. Agus mar chéile physio Leitrim mar sin Cillian O'Curry. As kom míal Breathnach leis an ceanse bultíis le Cillian Harn Sastan. Agus scór bhí tastal go dó O'Reilly chéad scór fuirsid ó for Sam O'Neill cúlín is fiche tríúmed. Mar sin beidir nach 7-10 gan scór. Ó bhfuil Leitrim ná na ceanse na ragart. Mac Galana Parkhead did go hálinn sin. Patrick Egan hol Susan there. Crutig Jake Slattery. Ní siad ná beidir an sellh olasteach fada Jake for Shacúlín all-in is a gitug, ceann eile is a dasog. Cillian O'Curry. Charlie Power, Slucky Suas to go on Gavin Reynolds and Thompson. Fáilte Ashig Reynolds and they were sent to Gavin Reynolds and Chin. Nish will Leitrim nan Lear de Wugga, Shoch Scoopy. With a Gaillimh finish here. Ceann mór fádach cin with the Chin Bert as Gaillimh. Beidir never Shamach Leitrim, fáilte cub, sent go back, fáilte go lontas, should have Paul Moran. Agus well, Cé bhfuil imróí sa meis Gaillimh. Is the canéalacha, má thugad tú seans úintí aibí Shamachid. Moran. Mach fadale Ben Guckian. Wáisteach a titim go trom an seo. Radek Obervan. Cuoinú scór tá sí sin glót ar fad an scór fad ag leachúlaí lá Leitrim agus rá chuúlaí nidir na fórne ríist. Scór glót ar fad agus bhail sin an fágúil sé panel sínsir chundé an commas mar sin. Nis tain igen fada imróí hol Susan air réitar rá gur bhre cheapan fear na Gaillimh. Mar hingra se sin Zach mar bhí verticum Kevin Reynolds agus Sam O'Neill verticum Susan air ach Gaillimh leachtaráid agus Luke O'Connor. Cillian O'Curry nish. O'Curry gús é chud láideocht. Cillian gur casa isteach réitar agus lochtaíocht rá thug sé nimmer Cluiche céimena agus éiste locht lenta Leitrim. Taking shit good gap, good shit. Agus chance go bin shot. Fada. Agus wáisteach a titim go trom agus a dorachan shot. Portní bhíola dúm fear Leitrim in hainse síos in chéidir. Fáilte eis aige. Tíomh shot. Se chance go bin chonach an cín. Tobin sé gur an fella her twai. McGrail for Shacúlín dasní túisce. McGrail agus Reynolds gimar tachla fé. Brisket isteach amach. Leitrim is gur bheith beidir níos tóis leis na níorchtaín tam seo. Reynolds. Ceann dash das a spás. Gan héine íocht fós acu san unsaí seo. Agus Gaillimh tam seo am cum sin sí siar. An Dakar scór in the M-shoot. Agus go difficult to Dakar fiúin rudí eiceil an seo. Guckian. Pass Lovish and come Das. Couple of Cush game talkie. Fáilte Paul Moran.
Well, Paul Moore and Cooley Walker in the fourth, shin score gloats leis a gintog, agus Cooley Walker into the fourth, agus, well, from would score das O'Reilly as a gaidla, agus the Togalt Akadama in Conchinig Kunde Liatroim, a Nunsanal, Spots of Hogan Law Tusach Moran, agus Hog Session, a walk, agus Visha Crean, Marshin Cooley Walker into the fourth, James Egan. Couldn't all off Suez, the commit on the Stakarale. Market Lona Park, Tasha, a fall Dorochan Shah, Shin Grutig, Mark Lennon East. Emmett Regan, Schlaunincha, Dama get Ificasus, Foganchai, Fana Jamie McGrail, Cliff Amy McGrail. August Ta, Leitrim, and Maydus a Glyphshot, Regan, Count Don Sheriff, Late, Nietzsche Late, Aina Dunhu, Late Paul Moran, and Dora Lanish Fotig Moran, Slucky Suez. Moran, Gern Lears Ficasus after the rating, Shalov, Edatala, Dian Campaign, Cousins Wadent again, a John Hoon Thompson. Agus Aaron Ruddy Big Marshane Cliffy. O'Connor is Gerva Gaillimh. Fought Ash agus ta far Yanzi Maroon, Leshane London Park, Matthew Thompson, Sus, Joe Charlie Power, Schlaunin Charlie, Grificasus, did the Mag Charlie, years called to get. Agus tomorrow let go and died in just spawn crease a Cluiche shot. Can you look on Jack and kicks here like root to Liatroim. Agus Tom momentum no. It was a rater, well, Hanika rater kicks here and shot. A low parket. Agus how long that's the Gaillimh Roddy Keen's unit na score for Hochtal Liatroim. Here who need fight up star that. Agus Gulyor Roshin Tirto Ben Guckian agus Gavin Reynolds along the parket. Should I Guckian? Fachla Kuna, Feckin Reynolds gear catch Dachel Dasog. Leo Trabi Max 8. Kicks here Grut to get taught. Agus kicks here, agus should kicks here Ní Canesca. Ach Cian chud na phone yar ho score. Agus well. You want my roll Lua. Ach Tasha Harvard Dorcha agus Damech. Co-score and shine agus ambition use him as soch. Mechan Sullus. Soch Lord in shot. Fekmelin should then chance to lead to go co-score. Nina Concheska couple slot goodie. Egmoran. It's Comelesh Marta she shin Schulte Clay. Agus a foril. Agus Caploch Taki after Liatroim go she Haran Sasta Wulsha Soch Krug Kerkador. Besha Dimach is Chonnacht Tasha Dakard. The kick in the Sir Hogel. Agus a Schlaun and shot a Bart Niverla. Agus Park Trum. That's the guy that train on shot. Tessarin. Agus Bosch the Cats again shot. A douchegurt the Gaillimh. So James Egan hooks in count shot. Couldn't even walk out to Gaillimh. Kicks here since the door there. A Kilino Curran. Especially Simul Liatroim. Well, still Breathnach will follow Michael McKernan the Baron with no team or Holog Damech. Agus it couldn't want to hear Leshungi. Commercial fall up. Even if he can't, just station Mike McGarrels, Farrellis, Cummiel Breathnach, Mike Stach, Liatroim, John Kearns, Couple Shatterhan, and not Charlie Power. Martian Mike as a more bui. Stach. Agus Saint Stach Naklan the Humrody Club, Killian O'Curran, Lina Lontus at the Gaillimh. Egan Martian kickmach. Ver score on Tovton Gaillimh, ver score on Tovton Liatroim Chama, didn't mark along the park, get Bishtik that group to reach the Gavin Reynolds, Pamji Marcelova, Agus Bay Thompson and Concha Ficasus, Agus Bay get bin and Taw has Gaillimh, Thompson, a Holochin Keen, Thompson Tarny Shear, kicks here group to Gaillimh. Agus well, Hassin Ruddy Bigafon of Huts, Reynolds Tation Lear to Ficasus, Clownisha. Agus for Thompson chance. Nach Neelan kicks here Shaiska. Agus Sean Birmingham hokus that. Agus couple cush game goodie Birmingham. Nish Shan Count Dermu. We're Tivlina Testach Rodish. Gaha Shagel Shear. Shaw kicks here. Al Warger Far Arkeen for Shak Cooling Glote. He's a second. Tan Cian shot. He's Távachtaí.
Birmingham tógadh a chadáma. Ach an ceann sin, agus a dinta go deasig Sean Birmingham sin an scór, mar bhí breúar fear óga cín an tam sin. Agus an bhearna méidí Gaillimh go rá chuúí ríist. Nes bhfuil Leitrim ná freagráil a ceann sin for siad rá chuúí as cos a dacna for Cillian a kicks here. Fád ríist an ceann sin grúta prabantí machas láva. Ben Guckian agus sin frírónis Leitrim agus a mí orbal an na parke. Thompson ríist, Thompson feicealach sa dáir leis seo. Couple of cush game, needs a rater agus kicks here grúta. Ag Slattery agus tóca Cillian ceann seo, tá Cillian anna de thóga an talla agus beidir go gcuoinech seo. Cheap go gcuoinech sé ceann seo an talla. Agus tóca Cillian chadáma, ní an tá fuíocht tan commas aige, tan kick aige. Ach bhfuil sean an ceann seo charáir san teastan, ach sí sean na ceann mór. Cillian tóga staidir, fella sé ar deasóg. Agus chuirch sé seo trí chóirína na fórne. Bult go hard aige, níl sí casa. Agus in ceann sin, chuníiste go deas, beidir go naibh seamach. Fáteag Mike McGarrels, agus kicks here grúteag Mike. Agus well, béad nach minn an plan a bhí I de bhirt fial Breathnach, ach bei seantain seag Birmingham. Agus in seantas éas go bheith dhéige an trúna seo. An bhearna sin na méadú mach a rís go tí chúlín. Agus a réitir cant le costantóir Leitrim. Agus Cárthach buí. Mar sin, kicks here. Ceanna sé go bhíh Birmingham with T-shop. Agus tóca sé chadáma. Agus scóir le fáte Gaillimh. Agus nígú ionach sin, sé cín. Ag Leitrim, fágad sin na bhearna, méadí mach rís. Agus muid céirt 8 númad mar sin. Fácií. Agus unadí teastasteach an seo. Go Leitrim. Agus mé rá, an bhirt sínsir te Leitrim. Well, tá ceann go sin teastasteach. Tá Emmett Regan fág apárt na himra agus Michael McKiernan. Agus McKiernan teastasteach. Captain na fórne. Well, tá 8 númad a gé difriocht ína. Fear bhí gimmert susra go Leitrim. Agus a réiteach teasna a caint le go na himraí. Sail se castar siúil an seo a dúam. Sa seastand an ní réon tilhaid sin seo. Agus tá sé flocht, tá sé doracha. Flood, ceanháin ceapan chu sé gar nó gear go dtí seo, agus an ceann sin ó kick seasa bhééis an sin, sleanú sí sin. Agus an siileh eise Gaillimh, agus hawla. Tá Gaillimh an cúlín mna lemsú go leis sé a chuúíoch an cín. Go méidir go meach cháitbáint amach go sa Liatroim. Tín se hart fós. Egan faoi bhrú, siar tá Gaillimh Donahue le sé láchúí na Gaillimh. A cuirtú cúna, droch fast láh an tam sin. Agus beidir bhuiir sé leis ach tinta go má. Ag Donahue chun sé bhróg le. Agus tá crumpy go as go rint go na himráinis. A fluch agus trom, agus a níor deis ag James Egan. Bhfuil Gaillimh an éalú machs ceann sin Colm Tanacha. Colm, spás aige. Agus seansan seag Jack Folan. Ní Jack i gimocht chun cín sa bhí sé a géad le. Couple of cush came, ceann sin dáin séach sus nair hains ceann sin. Slattery. Agus Gaillimh sús a glíon se ríist. Cuirtú scór. Michael Mohan, fós a gimocht, se rothraíon ar má, últan an scór am siún seo, út cúlaige tá, cúlaige, agus sciirte gan áis faoideach an tonna días McCullin, Michael Mohan a hainkisteach, an cúl fáitige, agus cheappa go bin sin mar chomotas, agus Gaillimh fáil an cúl faoide, agus fur sé líród, tí stigil lína ceirch cúg héin, agus an cúl báid ar rinne sábhail ítach ag tús an dáir le, Conor Flood eis an gortaí, ach an cúl, agus an bhearna sin méadí machanis go Gaillimh
agus cheappa go bin sin. Díreach na bhím Leitrim héis an captain na fórne hurt stach ar barc. Ach, an dorchan is seo a dúim an na déile stach of the seach Jack Folan. Agus Jack Lonergan, Fervy Gimmerter. Furin Omona agus Peile Minú na Gaillimh bliad scaite. Eisian teki stach. Agus Jack Folan as commonly Seamus Achlaf go háir a géide. Ach bin an buile dearnach go Leitrim. We should have verle leiding een goede man. Ach, geen done is gaide. En is het ham gemocht. Leitrim. Connor foot Kerkelor. Ik is toch schenkje gemaakt, zo hebben. Is bakkach koma. Ach, Kerkelor hebben. Leitrim is score let up shoot shot. Spel. Ni ve shades kan kick march hoga. Ach een coolchen. Of Fairbo Cullen. On die hung stach le hammer. Vader Heinz Flood. Markel on the parket. Grooten Jinnig Reynolds dat ik maar get. Slucky Sus. Fortig Tobin. Tobin tast line shot. Pass ma. Definitely share Leitrim. Ach Bramachi sin mach is stach lova. Colm don nog captain na fórne. Agus ní bheith definitely fair ní van het more ideas ganchin. Agus colm don nog na cousin torma. Leon chacholert. Agus ní chosha brew agus ní wisha. Ní vrusha sunk a fair Leitrim a dancha gan ní noch session botún. Agus she's go Craobh go Liatroim. Agus captain na fórne. Don't know if he Gimmert gunny van it more. Ik kom te spenden goed na brille skatte. Kerkelor ayun hasa. As gadin is gear beter. Shell de Peile úsod agus score na royal all. Shot fair dim go Luke O'Connor. Agus hola gemach gaile agus furin Donald Forte spidal as Gluiche Canish. Free score bli na goeie Chonnacht. KV Slow in de zijn fos. So for Liatroim shell bron taten jogin. Agus Gaillimh see sheer. I fought again Donoghue. Agus pass all over das gaile. Egan agus Sam O'Neill vertical law park gimmer come out. Lonergan team dash mat shine Egan fosig mat lesh. Spórt and TV gan fork making chat. Did das. Sam O'Neill. Schlaunin Sam. Tabun Sheffield roach fin. Lira called to get, Martian Yehud and Shay, Slattery and Tivella, Kieran O'Coim, I've run a guy in team shot. He Jack Lonergan, Leshing, and Dylan the Joey Hawarkal. The Mike Morgan and team shot. Fair for and cool. Lira Darlinch, that's his boss, because Gaillimh, Comfortach. Lonergan. Fergal O'Shea, we step on Lon Tussach. Fergal again, Conchach, Ristach. Yeah, we're just Mach. Agus Gouling a Killian O'Curry chin. Agus big vecker Killian Carta. Agus a retur. Cantlish, John Martin, a Schligach. Killian de Vier final Sigerson. Als kan de hele Gaillimh nila. Agus Carta Bree sponsor. Agus fair Ru Sra Freshers and Monud the Breathnach Chukate. On the other touchdown shot, Agus Daniel Biscuit fog apart in himra. Agus Tommy Taylor touchdown go Hyundai Leatroim. Give it a shot take, Mark Oliver shot take. Came in a re Gordon shot I do him. Scorny. Well, Nietzsche zich Sarskippi go Leatroim. Agus moet Breathnach ag lána ama. Agus Breathnach man seach a dorcha a score on. Ach tá sé Harvard dorchan seo a dúim. Fátig Tommy Taylor.
Taylor chun siar tá Leitrim. Fáilte Tróban. Glufa mai mini Tróban hon seach. Cheanú mar sin gam chúsí gortia. Tasting rá chúl Leitrim an simply. McGreal for Shacooning Bra. McGreal did go Glufa mai mini again. The custom turnies here Gaillimh. Agus siar agus he took he wob agus fáilte Asha Gaillimh. Agus the Slattery. Spórt and Mike McGarrett. Mike Geary kicks here. Rutal. Ashin Grúta again past Lova Don Sherch. Slattery agus Gramú Lodge it's Stachan Chin. Nach fi Ra kicks here agus even Grúta Gaillimh. Agus he can Grúta Mike McGarrett. Mike Shear. Mike Morgan. Glufa Maimri again. Cool Chin. Cool score kin nach Glufa. Don't know who. Can't Chin. To here. Go Luke O'Connor. Eileen O'Connor ach Lana Suas. Agus Gavin Reynolds gur Brúcher. Lef him Gavin Reynolds. And Hennig is Ben Guckin. Go Leitrim. The Ruddy Began of he should cooling him on to here. You write it up and cooling whole score snap shoot. Mattonach an is found Ivana. Sam O'Neill. Did go holding Sam. Couple of Cluiche game Tokyo get. And Rater Og and Yoga Cluiche game in the Tokyo get. I guess Eppin go to Cárthach to get. I was on the L Tráchtaire Gaillimh. Eppin Jack McCabe. It's Tráchtaire not Killian O'Currin. Got a couple of Numa Dernach. Jack McCabe is Currafinne. I guess Killian O'Currin. Fog up to Himra. Chopped into get. Agus on the yellow, well, Barry McNulty Tráchtaire. When you hate, T. Velligan Fork, Fergal O'Shea, Fog up to Himra. Agus Dahi Kilcommons. Tráchtaire is Anach Clun. Agus First Chonnacht Killian O'Currin, agus Fergal O'Shea, Fog up to Himra. Agus Dahi Kilcommons. Peile agus on money Kilcommons as Anach Clun. Leatroim finish. Cool road can shot on Sherach that she Plabun Chin to the Gaman a guy in Conscion Hachens that Nach Stach Leitrim Gear Chantel road Rater Og Hashid and Felchin Cousins Wad the guy the Marvin Conscion Don Sherach Agus Todd Darragh Dub Agus kicks here to the Rater Agus in Tom again and Tamerfad Agus at the near second Falky. So Rater can't let fair Leitrim up. You know, more different for such a. I guess Khalid and Cliff Hart, Mahometus or for Gaillimh and Coolchin. I guess Gaillimh Fada. Agus Shane, Jack McCabe. Agus Shear. Agus Gaillimh on Lunson all. By Gaillimh to Glufa Canish. Marshin. Agus the Cluffy Carol Canish Heller Bonamorach. Agus in Glufa Liatroim on Satin Jogan. Out point to Gaillimh. 46 Slattery. Craobh Spórt Rohin. Sunk to Dream Keente. Mike McGarrett, see if I can take Mike going Tráchtaire. Should I fair in different fair we couldn't. Mike Morgan, for and cool. It's been a bit on different in the 4 in the 100 DV Gaillimh. We should have had different. I guess Gaillimh Sostinish and fellow sides. On Lunson all, he can't know better cut it. I guess well, Sheikh Houdin Gower Sport. Aku. Agus a full Dorocha. Agus he don't give me more on the leg, John McGill-Martin. Agus he a captain the Gaillimh, Colm Dorocha. Egan. Nunsnall. Fi voet to go all the Spórt Rohin. Agus by Chapach Tita score 11 Gaillimh Cholla Creachnu. Can't ask, can't try Thompson, Queen or Hool. Thompson, Gahishel, Thompson, is that's a goal.
an scór fóine Gaillimh a cha Craobh ígin Stahigh Thompson agus sin ceapan go bin an scór dearnach agus an rud dearnach háir sa Cluiche seo an scór a fad agus beidir nach se tiltte go méid sin idir na fóine ag déile Cluiche seo mar thug Leitrim go leor go Gaillimh sa dáir sin ach dása bag himpeall ar a gúlbáide ag fearbór na trá agus well ní bhfuil duine a chur isteach sa gúil agus sin é áit baint amach a Gaillimh glufa canis na bliana seo faoi scór bliana chuig go Chonnacht ach ní sé is go cuiríháil víid na fórne agus muid tarint le chuig númed ach an ráchúil sin fáte Gaillimh fíorghearan na himra fiachta sé sin gur Gaillimh comport a fiire agus iad san roll a daich an cín Liatroim a fágáil sláán le cruúd na bliana seo an scór dearnach an seo a bort ní bhíorla dúm Gaillimh dónaí Leitrim 9-6 láchúlaí Leitrim Bermig chéad scór amsú go Gaillimh bheith sí siomar húsma agus tá sí sin a Haran Sastan tá sí Haran Sastan cór ionintach ar fad Jack Fólan sin le spás go héin tíiste tá Jake Slattery ar imime stúad Slattery Haran Sastan sin scór deasig Jake Slattery céad éireacht ag Slattery Haran sin a Charlie Power Slattery Cúlín fósaige ar gdí se Slattery cána sé gitóg cána sé deasog sin scór álainn ag Jake Steach a fad le Jack Casey láchúlaí Leitrim Bermig chéad scór amsú go Gaillimh bheith sí siomar húsma agus tá sí sin a Haran Sastan tá sí Haran Sastan cór ionintach ar fad Jack Fólan sin le spás go héin tíiste tá Jake Slattery ar imime stúad Slattery Haran Sastan sin scór deasig Jake Slattery céad éireacht ag Slattery Haran sin a Charlie Power Slattery Cúlín fósaige ar gdí se Slattery cána sé gitóg cána sé deasog sin scór álainn ag Jake Steach a fad le Jack Casey amige a blochalínta tintan sin ag Jack Fólan agus an chosin tintan Jack Fólan sin kick pass tintan go láha man sin ag fear na Gaillimh sin Jake Slattery agus sin scór fórne ar fad níl sam cecha fad a bhí sé acab i séimh na Peile chin Ben fósaigh imach leis Ben go hálainn bheith sé sin na scór ionintach ag Ben Gucci bhfuil cáin sin ag tá sí sin Haran Sastan sin scór le ag Ben Gucci í gin pass lábhisteach so only antasach fátiráis aige seo Sam O'Neill go híisiil Sam O'Neill Haran Sastan fiire bhfuil se maidide Sastan agus a post agus a bhirt lá páirc gimar goach amach si de ceanna cup sinna Sam O'Neill an ceann sin Haran Sastan scór ionintach ag Sam Shantan seo an ceann sin builte agus sin scór deas agus scór álainn an siú scór agus an ceann sin fáte Radek Obervan Queenú scór tá sí sin glót ar fad an scór ar fad come deas couple cush game tóki fáte Paul Moran bhfuil Paul Moran an cúlín mháthar na fóile sin scór glót leis a gitóg agus Michael Mohan fósaigh imot se ruthraíonar má út an scór amsún seo út cúlaige tá cúlaige agus sciirte go ná leis faoi le críochtú ceann deas ceanna ag Joy Thompson cuinear a chúl Thompson go híisiil Thompson is a gúil an scór fóine Gaillimh a cha Craobh